Sleigh bells in the snow, the snow, the night. Hayırlı irte. Bugün bu irteni Almanya'da karşılayayım. Hem durdum, yuvandım. Hazır aşağılarga vakit. Hallo Leute, dip için aşağı sizin bilen bugün. Men bugün biraz kişi Alman kibitinde satып algan. Riziklarını aşağılarına düşürüp alırım diye biledim. Men mesela aşağıda men kişi şey içtim. Şoko oranjın kuchen bu indi şunday şey algan edim. Şunday. Ondan sır aldım. Sahne mit Allgäuermilch. Dann probieren wir das. Und auch habe ich das gekauft. Yani satın aldım. Bu bizden ipiğinde. İndir Alman ipiği. Hazırlanın da tatıp koyarız. İndir örtükleri var hem de. Bugün ben şu aytıp Almanya'ya geliyorum berimden. Alman ipiği hem sarı bilen. Onları bir tane süt algan dedim, men süt neyinde şeyge saldım. Daha şeyime. Alman sütü, Alman şey yazılgan. Teme, bizdekinden orta koyulmayın. Arkadaşlar süt. Also, fangen wir an. IPG salibas. Başlayalım kapparayım da sana. Bu sır, yine. Varıtere. Mesela. Amiçka degen. Sır. Şuna aşağı giden. Tek amiçka bu balla. Ne balı tur. İpin yüzüne kapana başladı. İpi. Bu kodum da. İkisi öyle. Hadi sağla. Tamam, ne sağlam. Bu bulamazsınız valdiğine de rotten mazar tur bu sizga. Bu pasta snack. Käse, Sahne, Soße. Bunda. Okey, bu sır bilen bulaşak. Hatta ip kiseklerde var babay. Ne tutmaş. Okey. Başlamaz men açtırayım da aşayım. Aşam. Ready to go? I'm going to take a little walk in the city. Well, firstly, of course, going to have proper meal. This is the outfit for today. I like how I look. I like it. Du gibst mir Zeit und du bist süß, wie du aussiehst, wenn du genießt, dass es im Winter endlich schneit. Du magst jede Jahreszeit und morgens muss ich lächeln, weil mich deine Küsse wecken. Başlayayım. Kafe izledim. Şimdi pizzeriya karaga buldum öyle. Schnitzel bilen French fries aldım. Elo azilene. Hem sizge şehirni küçültür alam. Bu Erlangen degen şunday kichkinagina shahar. Anda 100 mingdan ortiq kishi yashay. Siemens degan kompaniya o'rnashgan. Aning qo'shnidagina Nürnberg shahari. Biz şu Nürnberg shaharining aeroportiga kelib tushgan edik. Andan men Erlangenga avtobusda keldim. Avtobusda borganda qiziq hal bo'ldi. Qo'ya tushirga deb so'rar uchun yurtishga borgan edim, yurtish yanına. Men boshda sezdim endi kirgachda avtobusga aning suyushi nimadir ikkinchi turliroq edi. Men o'yladim endi balki yo'l Bavariya suyushidir deb. Ammo o nechikdir boshqacharoq suyushaydi, biroz to'pasroq kabuk tuyuldi menga. Boshqa kishilardan ayirmali bo'laroq suyushaydi. Sıradım, Almanca anlataydı. Men de İngilizce suyusham odatda kishilar bilan bunda. Aytam İngilizce ayta olasizmi? Ayta yo'q dey. Biladim da o'ris tilli bo'lib. O'rischa so'ragan edim. O'rischa anlatdi bu menga barisida. O'ris kishisi bo'lib chiqdi. Bunda 26 yil turam dey. Anday o'ris yurtdoshilari yashashira aqlimda, chunki Almanyada shular o'qigan bir qiz. Bunda yozganlar edi gazetda. Shuni o'qigan edim. Hazır benim pizza hazır bo'lg'achda. Men nihayat oshog'a kirishim. Endi ulan bo'g'ayapsam. Haligina 760 yevroga shuni oldim. Bu schnitzel ham French fries ham biroz salat da bor. O'zgarishlarga kelganda, men sezganlardan eng birinchi shiratda ol mana kishilar ochiq yuzli. O endi eng birinchi ko'zga tashlanadigan aybar, bek ochiq yuzli ham do'stona. O sizlar endi
аларның син белән сөйләшүендә һәм көләш йөзлелегендә. Аннары инде техникага карап килгәндә ул менә Instagramда Instagram Music-ның эшләве ул Россиядә эшләми. Миңа сторизларны карап торганда кешеләр аны куялар иде. Инде мәсәлән Дилбәр Нидерландта, яисә Илшат менә Регенсбургта аларның сторизларын караганда анда чыга инде бу сезнең регионда эшләми дип, музыка инде, әйме? Һәм мин бүген аны беренче тапкыр эшләтеп карадым. Бу минем өчен шундый кичкенә генә сөенеч. Аннары ВКонтакте бөтен музыкада күрсәтелми. Кайбер башкаручыларныкы актив булып тормый инде. Менә бу Алман интернетта аша утырган вакытта. Мәсәлән, мин Алан Майкантагайтның җырларын эзләгәндә чыгармады кайберләрен, ниме? Ягъни инде күбесен чыгармады инде, ул беренчесе генә күренә иде. Ятып була иде. Һәм бары тик VPN аша гына, VPN-да мин Russian Federation-ны сайладым да, шул чакта гына ул күрсәтте барсында. Интернетка килгәндә, гомумән Алманиядә барысы да бик кырыс. Торрент кулланган кешеләргә бик зур гына штраф килә. 1000 евродан артык дип беләм, дөрес булса. Шулай ук реклама үзгәрде, ул хәзер алманча чыга минем бөтен җирдә дә. Шул.